Бүгүн әлі хүрбә хәтта ылгоса заявлениятын көрәммит билген катчыгытан турабыт. Заявление бланката бар. Ол бланкатыгар тоқтен харуктах. Об оказании материальной помощи семьям мобилизованных на основании указа президента. Ол онан олохтанан бихи сүрбәт ихинчегилер блахпыта бир семьяга. Ол хатчыбыт распоряжение тагыста дагана хараза кирер. Но бу билген буллагана аспыт неделяга уже барбыта сүрбәтте кейтен камыйбыт. Билген буллагана сез заявлениялар кире туралар бу неделяга распоряжение хурлан кирехтер. Ленскен хелек билген сүз аптечка деген үппүта, сүз бехин комплект бергеһе үппүта, ол таханан буллагана билген автобуска отдельный проездной көрүлгән турар, көрүлөктах. Ол таханан буллагана центральный банк пытыгар эме льготалар көрүлөктахтар. Онна басқа питание оскола оларыгар, мобилизованный семья оскола оларыгар буллагана билген эме бесплатное питание көрүлөктах. Депутат Хевиттер Ленскен хәлеккеннәре киннәр буллагана эме бәйләрен истеригер катчы кыттаханнар мобилизованный дарга үппүттара. Ол таханан буллагана администрация билеттер эме коллективтарынан коллективынан теңе үппүттара. Басканан туран чогоз жонора кадер блахтырадя. Обязательно кергенер едем болбадах. Эжидре келелер, жонора келелер, агата ете эжидре дагана келелер, ким опекуннак болгон опекундра келелер. Намнагы психологический кийимлехеттере билген очно дистанционно кемлеге жаллар, онна рекомендательный памяткалары түңет хачаллар. Ойытылар жоннар төрден бир, үз бехин икиге ориенти яқтың хап, либо мен бәм комитетім номергер төрден бир, 00 хәтті.